Assalamu alaikum jama julbe wonbe siwude fode Aimas Diallo kala ko wontiron o yafoto réseau jamini wona stable ko sakkito dum do on dennan kon arde voilà wifi on faible trop donc ko minnata jama mo anda Ablaye Ba woni anda Ablaye Ba mo anda Ablaye Ba kindiya ko noynete anda Ablaye Ba kindiya wona andudo Ablaye Ba kindiya landete sitede ande Ablaye Ba kindiya fiyo ni mi wolirano et Ablaye Ba depuis histoire makon déjà andu bebe on yi kanko Ousmane Gawale say yinde be nangere no tan Alpha Condé on hino dum on noddano yo waro wada tribune o jabali beeda fu wobbe mabbe yawno mais Ablaye Ba yaali fiw c'est-à-dire goddo go andudo Ablaye Ba yeti lam fi Ablaye Ba modda o wi ilam Ablaye Ba toujours himo teddini hore makko himo teddini wondibe mabbe ben ko tawata ko be innata jama'o dabben laamu sele yawgol ha hewta e saaji sanze jokken ko ala na wonana dabben laamu enen kadi dabben cuucal etten wakilare si en wakilike en laamoto mais si en wakilake kala mo yida kombati kombaye hafeno ko burdon sattude o abandoni andu na ɓiɗɗo gorko andu fewwo naw ɓiɗɗo gorko peti ɓiɗɗo gorko o yaha ha mo wakkili luttude e muɗum mais wakkilaki tawtude yimɓe bomɓe ɓe parce que yimɓe ɓeɗo ɓe wari ɓe tawto kadi pas ɓe wara ɓe jogiti kadi pinka ɓe fewtin ɓe hollude en déjà ko pinka ittata ɓe ɗon mais heɗoɗe nun noon si ɗum noon feƴƴi andite hunde wotere Ablaye Ba kindiya o lamprasirama ɗo honorable Sellou Balde c'est vrai imo mérite ɗum noon Ablaye Ba ko grand c'est un grand miɗe respecte moƴƴa ko ɓe o lamprasirimo kon honorable Sellou Balde iɓe mari ton yebde mari kakaraji dariɗi darti donc yoɓe immoɓe fof maɓɓe ɓe daro anditen victoire on ko ene wonde victoire on ko ɗum noon ɓuuri e moƴƴande o sayi ɗo en joɗade daren ko feƴƴata kon feƴƴinora e maɗum daren programme ji ko alana wonana naɓayn acce en fof meɗen jonnidiren juuɗe men ɗen wakkiloɗe daren ko waɗata kon waɗe nun noon ko ɗumi jama on mi tori jama on respecten cadre ɓe meɗen ɓen ka parti wakkiloɗen accen waɗen muñal hakkude meɗen ko tawata eɗen andi ko ɗum haɗi Alhaji Ba Mamadou laamagol eɗen andi ko ɗum haɗi Alhaji Sellou laamagol depuis 2010 ko angal pottanga eɗen andi haɗuɓe ɓen Alhaji Sellou ɓe laamo depuis 2010 immoɗen waɗen ko duwa kon fi o sayi ɗo si o Alhaji Sellou laamaki o sayi ɗo hara yenen tikiri en andi Alhaji Sellou ko retraite maɓɓe on gasa ɓe on ƴettoyde ma ɗum hara kamɓe on fi laamu on aray yimɓe ɓen wonno inde to ɓe walli aray c'est vrai aray ko toon fokkita est ce qu'on fami donc wakkilo ɗe moƴƴa e yi arɗo woka parti no yawde arɗo wono yawde mais Ablaye Ba kanko déjà depuis andunoɓe mo ɓen imo ande Ablaye Ba ko marɗo décision ko marɗo ko ɓenta kon gorko suusay ko ha Ablaye Ba donc ko wiyenta jama o nanon kanko tum par ce que ɗe mari kadi cadre jogo kan ton grand jo wakkili ɗo Mamadou Alpha Ba kan kadi plus de combien d'année ni mo ka terrain miɗo poste gono posta ɗo ɓeɗo plus de 30 ans grand depuis tan Alhaji Ba Mamadou neeɗi grand jon himmo ka opposition ɗum gila ɗum ko fan on ko 2020 on poste on kadi mi poste on poste mo eccanki mi on poste Mamadou Alpha Bari donc immoɗen wakkiloɗen daren ko duwa ko hikkorde yeeso hikkinoɗen ɗum no yeeso ko duwa ko hikkorde le hikkinoɗen ɗum no le à très bientôt wakkiloɗen moƴƴa inchallah nous vaincrons